Hallelujah. So tuk mau bang kapagap chau yu dis me bang patang yu mur. Trai kapagap o main siyo coach kan lapalap. Sebajo tu bang ko promi ni marang kaun Jesus. Sakasaba kalangan kiyang ko maklakwat ni tuwang ko jin muitang kit. Sengka kiupana ni marami. Ikalangan kiyang ko minan marainan ranwat tuwanam ko jin yang kiter. Sanger ni mensangol leleto klakwat wasakan me. Aramas bil tunin from oka tebil banyang yan an rumot me bil berdar ni mesang tebil ni sautuk pang kamaltir tebil naliko pampong Irail more awat time kalangan kiyang kom kajeng kat wasa koaros ahnsou is kom kajeng kat Irail kom kajeng kat ahnsou beset soniat patro te pang promise pungi ang komaloat kami namarki nan marki kan koten kotakan saban lukuri ang kami Kambangateng koronga, kamgateng masani riaman selibman kineo panan maromai, kamgateng kat wasao. O la malaka sikiara barakando, say invite presence of God, say luke to nganomi, sarau kalangan and kateng tiata pot, how they kit, kamarani kit, kiyang nan nganet and kak wokong kupromi and kak pungi yang kamu songkang koros, kamgateng kaskuli king kiter, sangka kokertan and poson, kokertan and more cup. Kokertanan mayaw, kokertanan maur meping ko mga tungkosaneyan sabal mo makapagpungan korusyanan irepen sampah. Main siwa ko kan lapalapi kapag kiyang ko mga release sabal mo manaman. Rostono mo yun palang o isang masenso mao. Palang o isang kanaw takam tip te utungan chepel. Ipagre mo kami yung makong kit solang melel. Pagtutukan meseschukin tatong ko poson momi. Kamagatin masani without faith, asodat poson, sesuatu kabarani kamita. Sekak kotong kapakapugiat tia kapsusukasik mekom kakuya megot kom makong kit. Ikapakap kiyang kom Lord kiskisakang kit poson. Ada simposon kan mesean gemomi sengkak put into action. Sengkak kiyang wiewia yang. Bama poson apsuto wiewia poson melayo. Ikapakap kiyang kom Lord kapratanan nganat nan masat ni palingan nan salangat ni palingan o Lord sengkak irong sengkak kilang ko dialpan songkan misachukung kilang mebit maur melel kapagap kiyong komusen menasalang Ngehn Sarawi fellowship Ngehn Sarawi kautang kingen rongasang ngen o bilirong tamang Ngehn Sarawi Wiewia te kupur kita mamasani nan ahnsou kan o Lord kom sudrato kom kengkacengkarani korusya mawan kin kami korusya manane kami kalangan kiyang kamu pompongat kamu kacung kupro kapayatat ahnsou bana at pan share sabal mo masan o bilansong kapakap sa kapriyang kami at kapung kasabay kalangan ng kamu kaun Jesus muwi at kaun at sangkamor amen 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 kalangan ng kupur korusya nito na ko saya irepen samop chaipan kanakela lesson me chapieta mona chabang kapaka pompong wet siban dolatra ko saya ta atail Pwukoah Nan Mwomwohdiso kita sapul matail Pwukoah Nan Mwomwohdiso bang katukela lesson e chapieta karayang naka sola ahnsou so atail Pwukoah kayo may iyo kiyang kachay ko do tang kamuyo ngoy panip sapal pagchang kak uya atrapukon papa kauno. Okay, be filled with the Holy Spirit. Nan Wiewia walu kumwail pahn audaudkihda manaman ahnsou Ngehn Sarawi pang ketidohng kumwail. O kumwail pahn kadehde ya nan Serusalem Sudia pwon o Sameria lelohng ni irepen sampah. Okay, so pokonpene man apan so chamen utacha papa kauno apsutonok Wiewia atail mongyong chaipan menosola kauno chaipan menosola kauno chela papa imomen so nan wasan wata akasale yang kecil mon Jesus akat talanan lang amasani yang warangko malder ko wi ko seli okay ang sawara resalo ramasapwe rock palilaut pogda Irail championo polar de ma nan kesin wata samalasang lelehr. Okay, so Jesus masani mautan ranane sawasan Ngehn Sarawi.
Chachon Pwukoah Nan Irail Ahpw Nane Kisakisen Ngehn Sarawi and got the Irail Pwukoah so in young Irail the dog in Kalok, the dog in ministry, the dog in Papa. So Masan young Irail Rangolawi nan Ahpw nan Sameria irepen Irail kaskasik inawun Ngehn Sarawi. Japan wadak Wiewia Ngehn Sarawi coach the Irail baptize Irail. So an sama kumwail ta Christ Ngehn Sarawi mini yang kom ngenen court Ngehn Sarawi. Abel mia baptize Ngehn Sarawi. Baptize Ngehn Sarawi Jesus makiyang ketrail. So Japan wadak na Wiewia esan saldoja ngihl. Ngilen siniyang. Okay, ngihl, kon atmosphere wokla, kon kilang tongues of fire. To just moment siniyay yung pulin siniyay pon Irail koaros memiwasa. So niya sama Japan baptize Ngehn Sarawi Japan mangi po kita experience so the kokon work sang kokon koaros. Ime rana ti ieu yang ai baba no moment ansami kon baptize Ngehn Sarawi ya dar Christ wikeu ape na nai pero iwata kata kosayapan Ngehn Sarawi so ngayanane ngata Ngehn Sarawi mamele mi Ngehn Sarawi na to kaya or ngai slain to je poputi mai ka changkarong ai testimony mi poputi ya imen kapakabi so lakon wasaway kon tawasay lokol kaya choro so lakon wasaway kon tawasay mamaye so lakon wasaway kon tawasay kokoro so lakon wasaw kon tawasat wajan nan nganen men kau ta kon kau no so an sama komo yung ay baptizing Ngehn Sarawi chabang kon ahnsouwohte o yang mo po work sang tamo dan normal nake work sang or I baptizing Ngehn Sarawi makitong child power in ministry ma. Okay, so Jacque sausolan Jacque sapal ap sai kon baptizing Ngehn Sarawi chela nane Jesus pen mangi mawarang nane so masani rente ko sila rangolawi. Okay, na wasami ap chawata kata porque ko saya porangka kadehde rangka kalok sili nan Serusalem. Okay, nan Sudia Sameria olel nan irepen sampah. Si ko saya ko to Ngehn Sarawi makito na child to Ngehn Sarawi makito kamaray na pan child to Ngehn Sarawi bilgin kamay nan ngana child kan sa machekin persecuted and sa maramas huwang child and sa maramas kailong kang child. Okay, Ngehn Sarawi kan to mas lala child. Okay, so child Pwukoah so lang child koaros pan men baptize Ngehn Sarawi. Japan aleta Christ o Japan men baptize Ngehn Sarawi. Kilelen me child baptize Ngehn Sarawi child kaya toro. Okay. So Korean song dami menu yung child Pwukoah. Child Pwukoah irepen child Pwukoah irepen chest chana na matawa ipang yan Sarawi so apan automatically me child chest chana na pe kasal gitte pitang mayen yan Sarawi so utuk makumpanga Sarawi. Gaya ngeno kan men mini yang Christ kan men mini yang mechikan kareta ansama komuyong ay wait kingen kauno aban kanses what matches to yan Sarawi aban kanses what matches to what book Sarawi. Okay, so the opposite and tam balia pan tam ana panutuk men kadupol tim mayor chor so yan Sarawi ngeno kan men kola Sarawi imakarata atail Pwukoah nake atail Pwukoah Wiewia yang child and baptize Ngehn Sarawi Japan manaman atail Pwukoah Wiewia yang child yang Sarawi. Okay, lalapotan yang to cell meeting or worship service nan local church cell meeting to it momotso organization yo to it pin yo minimin yo melap cell to it breakdown kisin group kan nan momotso. Okay, kisin group may bang ko saya momotso ang kaatlik mo ikamatawala pon pe kitri
ibang ko saya okay momotson Catholic momotso yomo sang lup de koyo kij momotson Catholic may ibang ko saya sel tuweta moko treo sel olapaleo sel okay sel nilo kaya wayo sel ima kamkamor ima mas kamkamor palwara okay ni tuwana chay ko saya momotso ye palwara ng Christ sel tuweta tama kamamakit laletay palwara ye orkan mas makamakamakit palwara okay so tuweta eu sin pwon ima atan kisel nan momotso ima kamkamor so nan eu sin sel nan momotso koaros me kelail tuweta re kempara pasang rakasambalki mentasel porque iwasao meraken so tuweta patakwe ni oralap iwasao me eu sin pwon in kautak raken ka school sang ni masan ni pisejek porque koaros en wiaken joyo songan kokota choyo okay so tuweta ma ibaninda laba yang at Sarawyo mala ibenta laba yang at Sarawyo ay matamataw eosa ta sa kamelele osa ta at kendo eosa tuweta panosa mong ichikpon laleliki mepit ora manin Sarawyo me usango so iko sa umpalapan sele porque may benta momotso yung palwarang Christ sel tuweta tama ka makamaur momotso ari ewek sin group nan palwaro ranano udan into the world ranano udan kaskul lol ki masano ranano wewek Irail fishenen yak an kendon momotso atamachel kogogida tamachel an kendoi nan maur okay so atail Pwukoah kechail chon Sarawi atail Pwukoah pan yang potlong yang chowe sel okay yang chowe lalapot yang goy Sarawi komisya na naramasan pertakokol kuto yang Sarawi so yang mo panup sabal kompan manrapaki o sa sel kakasayan ni Bombay Bible Study kisin Bible Study naniewek sin kausan pwede chowe ko rendeja mimio portaran Sarawi rong masano menit silisa kinanan susukaran matawa kamo susukaran ni tar matawa Satan wiewia ikitad nan wigo pon ay chawan menit silisa kapan rong masano jar so nan warangan wiko kak niat niare niesil niapang nialam ewew nang singkosan rakatan kisel sinpuinin Bible Study nan palwaro olelo Saraw koaros ko pa na celebrate kauno ariamo mo sawapan kekelalo para parpasang magchepan mentaki kakairata nan palwaro ariapan palwareo meluet okay apan mangain attack apan mangain Satan and lelehr okay so kaslu atail Pwukoah okay kasi atail chon Sarawi kasi mepit chon tatakan momotso yang aga chon Sarawi atail Pwukoah challenge kapakap ko momotso o atail leader atail wamparon kana atail sampah atail padre kana Irail kan me kauno pilataren lead kecelen kawit kecel so may suci yang ay title na nay momotso ong mong kauno ay Pwukoah kapag ki ay leader kan okay amay ngoy leader man ay Pwukoah kapag ki join Sarawi kan so utung atail Pwukoah bil utung ya visionen ya gendon pastorat ya gendon momotso me usanga tarail kamelel taraman kotokinan nor okay porque masanang kota kadehde yang kecil without vision men perish masoda tel gendo arjay panim saklama jay sasajay gogola ya okay so apan momotso apan Irail gendo aramas kapano sa balasang rabana sa tame yesukotong kotokinan nor okay so kejail chon Sarawi atail Pwukoah udungata an wamparon kanda atail leader kan Irail gendo tamaramen kotoki nan momotsuet
nang kayong kurent isak riyaw sa kwalulal riya isak ma tuwaja kangongayang kachal bilasa ya nan tuwa chailen niya chal miminan momocho ya nan tuwayan ya ipukon ya ikisakisan ngoy tami yanana yang katrayang momocho me yusanga kweki chal papa kauno nan momocho wasami ko sa yaw kayong kurent isak riyaw sa kwalulal riya isak arakot katikipana ni paluaran aramas koros koaros tuan mea kacun kupurki okay tuan mea kacun kupurki sotra pan mia paluar ma pan kokon troyo or paluar troyo a kokon kan metodo okay so ma paluara ita tumwe or kaitek paluar yo mo po kokon neutra apweki paluar child mangir ni paluar sangasangan parts kay sangasangan kokon kay o ataudok chudro imendaki o work pasang imendaki paluar riyama pan paluar eutra me kakuyata kay tek paluar ar paluar choyo a kokon metodo okay so imendaki paluaran Christ yi paluar child ka de momotso porque paluaran child ka may benda paluaran Christ ngoy Arya pan asame palwa ya parts the coconut nan palwara ya kapagpugta work pasang puya pukot chocho arya kauna karasa yang palwara momotso kechal work pasang ni kokon puya chal puko pan upai palwareo me Christ eu atail Pwukoah nan Mwomwohdiso kechal kasaleyang metekan manaman sawas okay tu chailen kasaleyang Irail makchailanane sawas chai kasaleyang Irail mikchailanane sawas maranane sawas gejail acha Pwukoah Mwomwohdiso mo kan okay pokita tama pa sana Mwomwohdiso ye limpak ye katraban ki bear one another's burden tu apol pana nang kayong kurente sa kriyaw riesa keo kasaya ye momon mas eu sotra pangka kemtang kumut nan isotra nane omusawas okay but itu aja repeating up because saya ma ayo ko sampalapan makcepan baikiang te itawen tam cai kas school ki kam pit Mwomwohdiso kejalari apply nan ko na pata Jatuan kecil sangat-sangat Mwomwohdiso kaya pwegi kami Ngehn Sarawi cekak tatok pana ni Mwomwohdiso but aku Mwomwohdiso i paluarang Christ okay so ceban kasalebana me amantra nana amantra wan ki anaman kisakis amantra muita anamana tatong kia kisakis okay okay kecil kak kotok koko pui correspond menrong okay kecil pan ngong ki kalok sili Bua okay and patrong okay chai chana ne adki euta Mwomwohdiso pwegi ko sa yayar me Ngehn Sarawi nganeu yeyas remu re chaka kuya pana me ko titarma ata Mwomwohdiso ka wok pasang numom ni Wiewia niat okay apa kanto ata poson ata pan men kurang ko tron poida pan sang ayo pogida ngenen kot okay so care for body ai Pwukoah nan Mwomwohdiso kajang katrapan to wekan look for practical ways to encourage each other do it chaban chokata alin sawas panakan karasaba child Ngehn Sarawi yo aman ronga talaba na ejik chaiso kola chaiso paralan chaiso wasatehkis labo so japo ina narend chaiso so chaiban sujamen sujakachapan ki nge chaiban niya chai limbokong kauno limbokong kauno me bang ya changan na chai meur asam chaiban rongata anan chai chukak mer panosang sujaka pogida kauno ken men sawas so kauno pan tatong ke palwara chai ka chai go yan sawas to ja poti na chai Wiewia ibro isak riesak payo ke chai lin sono sawas pana nekasala pana chai limbok o chai Wiewia mau kan okay
atail insono sawaspana kasalapana atail limbak o atail wiewia maukan ime kawan Jesus kenuya laulogi sapul makanan minimin pana Pweki aking kalinganala kauno kauno kompo aramasakame pongi kot malaka tamre attracted dong ketail solang te tame re irongkida ragan menyangkila solang raglang wan limbak raglang wan pepol wan minimin pana okay kareta makcheban sojamen kapareta wan Ngehn Sarawi puka Irail mesuche solang mesuche Christian me pompongi ogot me suche me got relil greatel bachay sanga choyo okay makcheba muitong Ngehn Sarawi ngenen limbok ngenen minimin ngenen sawas panang wan Ngehn Sarawi mo kan me pang yesansal oria chaybil ban suche pataki yang Irail magchay solang raban men yang ata solang so iko sampala ban chalen limbok ang kauno pweki o minimin kawit o tatokan Ngehn Sarawi wagi abang kai puiti maur kapo ori abang kamangayala tatokan got retail wagi atail maur bang kapkaparanong kauna bachel alialu nanal me kupurki ni ahnsowohte aramasakan me irirong ketel ta raprapaget the true God rabang kilang kilelen atail got rabanda imenasa Israel imenasa ta am special Irail okay so back to the child can manokela make child witness okay back to the child kak manokela me aramas kilikilang ya imabusar masani child kanayong a child kosoi kana child Wiewia pokita we surrounded by witnessers aramas ka kilikilang child okay bil duwe chama nangko na pata song child kama kung godo ya pata aramas chaka sa kasawik child okay aramas chaka sa kasawik child maurang kasawik child Oh, mauren bilinta kan kecela cai su carakan icar. Ahpw yime su mau kecela te pepun sosa wan ngeno and kecela wiang ngeno na rama sarkarata cai su yata example mau. Okay, amak cai pan example mau raban men yang ata solang. Example mau cai suka kamu yang cai mau. Imi mengkakela kayang kecela jalan min yang Christ. Muitang kau nong kamu ready ngene. Lala chela chay chupang ka drop ki a child repetition te sarra child papa na automatic bana harmas ban rong chay masan kana child patangan raban men yang ala solang pokita raban ka kilang Christ re child amak jay pataka so cho wow ina imakin wa to manamanon ibutinan mo rin na ramas okay po kauno nghen so Tami song ninda may pata ko kaselela kauno irong ay mor likam chor so chawa ban buti okay so chawa pogida kauno Ngehn o test chuka full around test chuka pichi okay so nan mak kaitek nan mak eu atail Pwukoah Nan Mwomwohdiso katail limbak o bona sa ki kisakisen Ngehn and memory taile nang kayong korenji sak silu eulel silu so ischibang odo ya kapakapang tor kaunap so chai Pwukoah ai Pwukoah yen buya tama kauna masani ai Pwukoah yen koirta nantame kupurang kot so Pwukoah kayo mo okay chel chika matawame oi banawi makupurang kot so wokitiala o Pwukoah ariyamu na chay pan wokila chay pan men wokong kupurang kot chay pan kiti atail amanap chay taktore mo na iko to life tapos kapay katam lopo iwewen kapay kata chay lopo tama kay tekin sana chay ap kupurang kot chay pan kiti og chay po kataya kupurang kotan ngi kompa matola cheeses mambola so esto mambola ironger wan kamata ironger wan kasaro ironger wan ta ironger restaurant Ahpw bake okay aripan tuwe cho komunyoy kita chamen wiya seriyang god mo may chokos ko sa Ngehn so men morin sampah men kaperen men wiya serita miyan iwo kapay katay lobo ibang kitin senayo
bang pokata yakupron koten. Okay, itu aja Jesus. Kiti yakupron, pwon pokata yakupron koten. Yokoton lo pula, pwon jalan mo pecelen morla. So kamu yonga ime masani ki just chuka papai mag just yang kiti aja insenajakan. Okay. Alright, so ewa tail Pwukoah ye patong utung wiya tatogan kalok makauno kokolengkidi nan mag isa kuno isa limau. So Pwukoah ma irepen mata water ma o Irail missionary kan nanay momotso na kalok so cheban Sudia cheban lusang katungpan the crown of rejoicing to chanan lang eu lisarap mawiawi komi lisarapin aramasta pakamwata nan wing court. Okay, so kampamen beren ki kampamen wato aramas nan wing court po mia lisarapin aramasa ka mengong ki wato aramas nan wing court. Okay, so kejayang Pwukoah ki wato aramas nan wing court kaitek Ngehn Sarawi kareda i karapang Bible study tame yasa iban pataki yang meje kan ime polin dalan timoti tame ka skuli kunuk tame ka kilan tame ka rong pataki yang meje kan me bilalapot. Okay, madu isak wano isak limau masani yang Irail kumwail kowe wasakoros nin sampah pataki yang aramas koros rongamau me pahn pwoson o baptisla pahn morla me soja pahn pwoson pahn laktakla. Okay, matawama checking by Bible study up turin aramas chapelkin call kin gitinda smaki yang kumay manaman Bible study de korurki my waste time for Bible study amo mentara chelling le naramas sa chesong rong tama kauno masani me pahn pwoson o baptisla pahn morla me soja pahn pwoson aban laktakla. Okay, akan sensuet chel pan rong masanong kamor kak chel mal ke boya tama mi mo chel laktak ya nanel alchar yaw. Okay, may bil laktak nan poneu tekene kis masan laktak la nanel. Okay, manaman pukat pan ye yang Irail kan megumposon rapang kausa sang Ngehn kan ren aramas numare. Okay, Jesus amoy tang child kaus. Okay, miya maganda emawa chel mi totong kumarang kaun Jesus at cheso law maumi amo buksaraw ka dede yang child ren Jesus masani totong ki kaus Ngehn kan ren aramasakan numare. Okay, so kapan kiwi pwon kaus Ngehn saujan pulake ni marang kaun Jesus ninghen ngenoy nanan masak marang kaun Jesus ama kapan ko saya bulagoy es chokke lail kapagato. Okay, bulaga sangre bulagoy te main Jesus menlaw ka mau yala niyam bang ko sa palianta chepela banchang imo buksaraw ka tete yang chelem palian. Okay, raman kamay we ako mata. So masani marapan kolkiti Irail kan sneng kan o maranimala mekot me poison resoja pan mekila rapan kilang o kitang Irail pon mesumau kan o rapan kelaila karedai kakela kai komi amo Pwukoah ma kecai koaros. Okay, kamsya na wiyala wamparon te wiyala likatek Pwukoah matan ke Pwukoah kecai koaros ya Pwukoah ansa macai lip sapal we ready to serve the Lord we kiyang kecai ngene kecai lenggak papai. Okay, kak watail apsongan kotre karetai kapakapakan waste time Satan sujabancang. Okay, ang tama Satan masakre chal maran Jesus tama Satan masakre chal eklang me komupsapal komu yara mas puman ponjang Christ mi pomi. Alright, so kasampal chalen practice makomsek pul pomi yan po naramasumo chapta pul irepen yawi amanen indawe pueki masanong kodro masanir so ka akan poson koros mechaken muya chaiken kaparanda kauno chai so juga
wata Jacque cai kair tak cai bang kiang Wiewia lale. Gaya sama cai kiang Wiewia lale, ia cai kan kair tak, ia cai kan Jacque kata wah. The more we do it, cai kan confidence, cai kan aima, cai kan men Wiewia tama masa ni. Okay, ahnsowohte nan main corona kayo kasampal cai dan ketidohng ko pwson. Okay, aramas sumau mela. Bokita cai ketidohng mak cai bang wata kuasa anda. Marabang koleti ki Irail kan sneng kan, o marabang nimala megot me poison, Restaurant mela, imeo saya, restaurant mela. So pokomian rong sangan ngihl mau tu chama kompana lady, kompang saya mengoimen, ichaban mela, ichaban kompang saya. Okay, mata waja mimi wasau. Ab kompang declare kompang saya. Pwukoah saya mia pwson ken ibu dire child. Amasani er tamen cai saya nan lang backup tamen cai rcunga dia rjiti are blessing kapai en pona child more child saya tama kauna masani. Saya we posejen der song. Ma icha child memorize scripture cai kawandi echokak tatok nana child situation ore. Nana cai Irail mekcai mi milale wari. Eles cakap masana nana tatok. Yang muna iban ketidohng ki, okay, karasapa. Be tu aja poison yoma iban apa chan nim, aman pan apa chan itengah ye nim, iban kosayan nan kadehde ini, iban saja saliki. Okay, iban enda ngoy saulang, iban malais cuban mela. Okay, boleh kita masani Irail kan ma pwson. Karena ya uang kau nak nurung so atail pwson. Cai wi kapakap kia mano ye mela. Okay, te so mau lel kita cai mela. So pwson utan. Ika kita ma pwson. Kau no kon pwson. Okay, cai ika kita oi pwson iwat Sarawi pwson. Mia weighty, mia toton pwson. Okay, memang benda pwson. Kau na bang kon mia pwson. Okay, so pwson tu ada confidence, tu ada bakal kau nuai. Tu ada kumwail nandami masa niyo. So jadi bega salpa. Okay, nan nganamuyan kumwail, ngoimen. So jadi semua poisonous cebang kemiyal, ngoimen. Cebang kelan sangat story in Paul, wasame shipwreck, warapoto wala ipapala ni sapo. KKD snake, John Aramasko sapo kilikilang mapan pobudi mela. Cuma wat Wiewia. Okay, cai suat kata berarti sang kau no Wiewia kata. So tu aja pwson kom confidence, kom sejono kata rap kecebel boleh kom miminan nawang kau no. Okay, miminan nawang kau no. Eu min tinta yang ay baba nonong kapan kasampala bang pwson. Teren aramas eu testimony in lime. Ako lai mo ni Jacque undang. Kasi umang suge ke high blood ngululan so kan tanaw dang wan teren so mama Jacque undang utana bil papangon naksandim ba wanater. Hari in talan Jacque kalangan kiam report ni wan ko Jacque man wis cebana leda. Okay, cacawan ganda yang yair sangat-sangat semua kan is cebana leda. Alago ki yang aman kesinli meso pwson. Okay, so kami so ninda atay pwson apa proactive, es ceban passive, es ceban pepeseli. Abang kasinan pon mekot. Ngicete. Okay, iwewen Jesus awya karasaraso. Chailan kapakap ngiti tuwe chali yamenda. Koko la buena le justice enale kapumpa. Sang ren chacho, sang ren song kapungo. Sang kapung mana estre masaka ramas, estre masak court. Puegi la potin lia koko la give me vengeance. Koko la ren bakita mana neo. Apong akitaranda na ibang kiyang pueter puto katrapaya. So iposanan mo. Ibil posanan man sa me check up puro to nan sa pueo up to wang tulango ni pongo
ira resele patarong sedis cupang kataru kala lau ke bless ya I posanen mo okay doja kauno irong chalenter nda nge posan apsa chelipa tes chokakon okay po hallelujah so atail Pwukoah kakela kala chay poson wato practice tama kauno masani muitaw masanon rest assured nan ngana atail ka imba bang control chachan chel rong aramas million meklar coronavirus sangko niya chay ban tatong ko posan chay ban ta main go ban mawr chay ban te ko uta cha muit ki chay lan matara kan keep up okay so eu songan at eu atail Pwukoah nan Mwomwohdiso chay ban utung Omwi Mwomwohdiso ni amu Pwukoah taito mayrong mega school gear na week 2 chay ban utung ya ewat kasalapan me chay utung atay Mwomwohdiso chay kan mayrong chay kan isang giseo okay malakay siluwalu isa kewa yatuan mepung aramasaman ng piti kot so kumwail kan pitiya ya moma amail kan pitiya sang ni amail mayrang o isang giseo o bilsangan mayrang chekan okay so kasalapan meyang ngongki tatoken kauno de papa kauno nanay Mwomwohdiso banyang mayrang banyang utung anana pan Mwomwohdiso okay may usang so kang kakela kay kitel mia tourist nan Mwomwohdiso mia kay me grounded wajan repatokati may bandat tentioma repatokati matrako katangeti nang kayam koaros okay so isang so lang ka maganan yang kadehde yang kairata okay so chay chuban men visit chay chuban men tourist nan Mwomwohdiso o kauno pamprodona le Mwomwohdiso meta mescho wrinkle mescho morakrak gedipa okay me potapot magalegal kita rencang Christ iko sampalan chay nim sapal chay so chay sapal so chay magalegal na chay Mwomwohdiso okay chay lip sapal kauno irong rencang Christ pointar chon Mwomwohdiso so ewa atail Pwukoah chay bangken apali aramas less fortunate okay chay apali away homeless kan chay ka cook ka mongabe apali mema kan nan Mwomwohdiso liyo di kan nan Mwomwohdiso so tuja Pwukoah kay ma wambaro no pilsuto yata program kechay Ngehn Sarawi niya chay leye wong kauno isong ka manganen got pang kamangit kechay Ariyaga kota sang rian so jale bilbil Ngehn Sarawi memang moget kita chay so uyama okay bilewa atail Pwukoah ye kapaka Pwukoah enrang korosen so lang man diramen pun sa kapaka Pwukoah to yang kapaka Ngehn Sarawi okay kapaka pangganutan rang koros ahnsou koros atail kapaka chay solar wiya kapaka pija ngoyay panay na yo atanan kan okay chay kapaka pantoka atail Mwomwohdiso toka atail kendo toka sapul mangko trara masakan nan sampah ok chay wiya kapaka revival to the dog and goat and Wiewia chay wiya kapaka missionary chay wiya kapaka aramasakan renyang ko to kamorok chay kapaka marketing kaunon Wiewia magchay sujukin kapaka marketing kaunon Wiewia ari imesetan wiya kana wasatehkis okay po kita chay soja makauno irong wiya kapaka pwon ketidohng hiya kapaka pe kasi ya rancho yuwan ko sampalen at challenge lalan kapaka amantaw yata sapolma time and Wiewia ramasin kapaka kauno masani my house is a house of prayer as masani house of preaching house of Kamu yo aramasaman mesong kapaka besukak lusang wingkot. I kapakap makengkotogay kichail pana. I kapakap makengkotogay kichail lareng kauno. I kapakap mepil kauno masantong kichail.
karena aramasan kapakap koros ken maurla. Okay, so kamu yung ipan men aramasan kapakap. Kay tekturan sa raw ya prang koros. So do cha Pwukoah mo. Pwukoah ang kauno Wiewia kapakap. Pwukoah ang ay sa mejigan Wiewia kapakap. Okay, so sangon kapakap puka kak sansal so cha sansal. Wiewia wiyang kauno. Kauno ban sapang, kauno me ban katungi. Okay? So kaporo keme sansal okay Mwomwohdiso do cha child. Fortunate porque mia salatak. Okay Mwomwohdiso ele kap tami sa ko sa yates chugun wiawi. Wiai kapakap gechal chun Bible study chayang wiewia tapat Mwomwohdiso. O irepen limit tame kauno puler remuyan pokomuyan totongki nanyo sama kom kumpatrongan wen kapayata mare. Okay, chay kapakap. Omwi coach kaun lapalap kalangan kiyang kamu pompongwat sakasaba kalangan kiyang kamu sabun mo masanang gate iat kapakap iat bagbag kamu yang katin sawasegit Ngehn Sarawi wasan kakuyat Pwukoah nituwana mo katin kasik nituwana mo katin bangkai buiding eno red ika kamelele mesang jodo ban automatically wiaw boye ku promi ikalangan kiyang kamu sabun mo masanang gate kalangan kiyang kamu koaros me pilto tapon Bible study te mebil banyang kit more ikapagap kiyang kamu Ngehn Sarawi kai buya dengan kapagap lalet kai de katra ahnsou the time kan mesagin kosanedi main coach kalaudela masabil mamer nan nganet kan wiya kapagap sekin kap purda sewiya kapagap pogita nganomui asjokin say mokla oi kalangan kiyang kamu sangan kamarain kan mepengkong pangatun wiya yang manaman kit kakailangan nganat po sa men experience o Lord sa men kon dagot poson me bang kabarenta komoy poson me maur poson me ayma poson me momoniak puegi esto normal sabanasa me komukot me sa wiya kapakapong o kom gating kakuya me korusia so at poson aban mini me korusia kom gating kakong ikapakap kiyang komuyo Lord komuyo gating lito kay that morat mongyong at penene kan memiminan ti pebon sa sapol mo kalangan seperti sang kamu sepakmangki yang kamu pakremu yo Lord kamu yang adem palang away sang utengan tepel makin kamas kun Irail Ngehn Saud makin oppress Irail te itang Irail te ni marang kaun Jesus kape wisang kape pasang utengan tepel kape pasang chain te web and schemes of evil mes kapel Irail por determina sa tame melelo ipelianu nganen soma ipelianu brain tumor okay ma komu mangmata te miyamu penene me komangi me somaon maliel kopre yang komu yung oi sa kamau yala aramas atraposon kak okay atraposon kak kareda anso me kosaya komu yori kosaya emaular ni maran Jesus so pe kasal kauno ken sapang okay kauno ken sapang atrapuko kor datal mongyong pagchay te pe kasal okay chal te pe kasal pagkapakapiyo me chay ko sa talang kauno so te pe kasal utana ken sapang okay. Oh Lord, thank you Lord. So mamia mekomangi me brain tumor, I koryala tumor ni marangkaun Jesus. I koryala cancer nan maliel ni marangkaun Jesus. In Jacque Christ is against you. I condemn that sickness ni marangkaun Jesus. Maybe mental, okay? Mental ni saliel, so mau saliel ni so karapa. Kom kalep mangi initiation in Ngehn Sarawi, pelianuk Ngehn Sarawi. Spirit of infirmity, I condemn you ni marangkaun Jesus. Iway kasang mas koras makapulre. Iway kasang sangan oppression, te sangan itaiti, sangan nganen piti makapulre. I cross you red. I uproot it ni marangkaun Jesus. Iway kasang kalawopon. Iway kasang kemela. Kela ba mo nan malielen ni marangkaun Jesus. Ikausuk Ngehn Sarawi. Kemela amuting kan nan malielen ni marangkaun Jesus. Thank you Lord. Cancer. Okay, cancer. Mia pak ikapakap ki liaman me. Cancer entiti. Kapakap chanak manta ko lattes sola cancer. Okay, so kapan mamia makawasa me cancer aleti. Okay, pak kapakap kauno sapang. Okay, pak kapakap escepa sapang. Okay, escepa roti o makapakap uway kapakap chaban kalaudela chaban lallarabot.
ngaban lelan so makau na pan sabang kapakapon lel kapakapin sirika na pan sapang kau na pan Wiewia song loud na ni mun ahnsou met chestra na ne kapakabo stratodoak chel changong en saut okay mo dan loose pereti sang so lang pereti may ban Wiewia kapakapero ngai so choklan liboy changong en saut changawunani okay ansa me changawunani ikidia rai kauno ikidia tama kauno men rong recha chalalapot tama kauno men rong recha cha poson are poson wat kingitingit o sotra eu songanal pokomukalep okay I posonan mo ama mia cha option mia cha plan B mi wasa kai te poson mo do cha tesi kauno okay cha tesi kauno karata poson akin sipala cha comfort zone kauno kan kapantela pasabangkan pwmen trainee ke chale mangka skuli ke chale test koaros akin yata stepping stone akin yata jai korkoranta ajai kokota okay so eu test mai Wiewia kapakapero so pasabang awo kita la coach kailang gunuk so akak mo itang pwe ke karaba akak mia ti pre chali me ches sabangi okay jepan kapakap nia chal totong kemasa nang god tama irosang kauno sapang chal kapakap tip okay ma tip mimre aya pak kuperang ko champoita kauno chokorongai kapakap okay Wiewia kapakap Wiewia kapakap chang sili na malga ka wone sa kuno isa kwalu may paninsen ki chow Wiewia tepega na kauno so chokorongai kapakap okay so answer koaros me jaban paksawas ren kauno jaban nanchiang humble yourself kiti kicharen kauno pakmak acham bangak pelianta utungan chepel okay so ya armas kolokol deep kapakap ime so pasapengi kapakap sapung ime so pasapengi ya kapakap sabungan aku promo ma kamu menen maula ban maula kapakap sabung mo pwede maula mi mereja ketidohng ketrap the wedi so kampang cows ni marang kaun Jesus okay cows ni marang kaun Jesus boy may ban so pelia nasi chena bang kikidohnya so mau okay so eu karaba me kauno so jokin sapengi ekak sapenger aboscho instant word ahnsouwohte akak Wiewia kapkapante ko la pogita karaba nana papanta lapon kauno kaskas kuli kitail okay amen irong atail lalapot amen irong atail dependongi poma kapakapon eu try kapakapa mala epikap miak simpo ma so kota re child okay kauno choko por child empon ma so kisakis me kitong ke child lo kawe ke child la ekupur ke child morla okay ekupur ke child morla kai dekta me Wiewia ta po mai bil so mawa ya poson kauno ibang ko morla ang boy poson kauno ichoi so maw iban lel nan lang so la so maw okay so dami ko saya kauno a kingdom minded on ke child melel me kecil armas cai men mau lak cai men basa penga cai kapaka ap kauno men irong cai lel nan longo lau changa men cai len mau la nga men cai len mau la ap nan cai len lelehr maka sampal okay so iko saya yar ma ewai kapaka mau la iban matawayar mengoy isolar nok dependong kauno amai kapakapa so jopoita ewa mo ma Omwi mongyongan pung makamuya kapakapa puantin besabang ewa pang ko to mong kauno imo ama chai mongyong ban sabung tuwa kon sense wa ko makar Wiewia kapakapero so basa kapangai changalagis wasa mos chomao yana na kisang ya bad attitude yana na kisang ya out of an more mesabong okay po mo tuwe chay kidia ikot mo tuwe cha poson wang yo kauno kinmen kapandela songkan boy ke karapa chalen kolo cha chay liki okay ngoy kung kapakap so cha pasapang wai men babat mong kauno okay so imi kakela kay maso cha pasapang miya karapa kauno men trainee ke chay miya karapa miya deep chayla nana we kata miya karapa asodro pungo ko prangkot okay kapong maula ape kauno men chailen maula kauno ko porgi chailen nor mau kareta chai chuka kapopong ke kauno a chail so mau kan te a chail
atail mela koaros pomia atail mela meseten me waigi atail sang okay atail ka pupon ke kauna me koaros so kayo ka sambal challenge melen me challenge men kauna sapanga atail ka pagap on coach tame kayo number 1 priority on atail armas challenge pura lare ikara panamasan orangoro puro to kolar kalok cause we sang in South Right puro berberen oh mine sam se even the demons ngin sa kan rat wrong at maramian ratchang reference le mong kauno Jesus masani ele so no kabaran tama ko yo kabaran at mail minan lang okay so a kingdom minded karada cheba nasa may magchebil melap chay so ma ba cheba check poson kauno cheban lilnan lang chay so just so ma okay so irepen kauno so just sapanga chay kapag chay mall pa chay mensola Ngehn Sarawi pomo dan lus pokon tek chay kolar pongi tiga nani pomo Ngehn Sarawi ko huru kung chay okay rancho momong kapag poson ay ma arane to kolar ensechen abominous do jaya Korea more Korea so mia chakaraban songa nakin delay atay buko court atay moyong cheba matawa nan more in chop story in soap leng court poi da pai songan kauno mo dang sitan and dog chay mang storio so joke sela is a court so joke sela lelapo ko sa yak so Korea la ko melala da ke yak como mania como mo lipoi iban pagong kauno to poson trans amiginale te mamao ahnsouwohte bang Korea la so songan attitude ko songan buyapan mong yung naramas ko kauno kung kupur perenki tamo buksaro masani yak all of a sudden kapure yang opil sipala tame lusang karata ko mo yung ay Jacque kauno kaktesi kjabo menchan udan limpakong ni melel ayet nan process nan say lokin deso jail keselara jay poson astomao okay jay kapag kalangan ng komi kapag kiyang komi sabol mo limpak bebolang coach pongkich korusia komgachin yang kich pompongwich niat bilbang komaldi kombilgachin masantongkich lakap netuan meto Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kalanganan ko gachin kupura at paninikan korusia gachin kupura wain pon be Irail kan o Lord mebilban sarabedi Irail mela kan mainland ahnsou ko tame paki malaylay pepol o kaskul sang remi sengak learn sengak koerta nuya pamuikan niat kinapaliat mor momi sa kaprayang komuyat kaping kasaba kalanganan ko kaun Jesus muyat kaunat sang komor amen 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 pepolang kaunang katin yang kumai korusia pompongwat sa libil wasame kumai leyew yang dosangya tebilban mor udial video wet yay kapaka video kan koros makan pakatarer nan wawan kakuya men kapay men sawas na atail mor okay pong mau